Ezwa nzima kwata komedia ma alovrama ijemone omomo enne knisley eden kamanya men yadaruma iza ye nubi aku midem dike ewibia tekpake wo elke biala mo owala abidia magale olua benzele lezo mineme musua yede no ko yetekpake pale na enne me malia mene ndin biala meka midem dike mole kozro la imu akusotin cs idwazo no mo na nyam ye yadom na ye diaze na ye mu a yeso tv ni amole kozwo wi adela yete don ya la ye buke ye radio ni amole kozwo wi adela yete don ya la na mali ya idoke chi bi ala ye mba ma ha me manze chi be meke na anoma ye deleke western region ye record the first case. Western region record the first case in more year record la regional minister ni honorable Kobna Ochreda ko yiga hamre bi na okreke ahane more be inyaza ha iwure no western region la all Chinese ni we so adwili Ghana malini anu wo sane ne mo ye vinu ayege kalemikre march sane ne no ho aye wo adwili Ghana malini anu on the 21st of March. Ye Chinese ni makakala test positive for western region o gaduli Ghana manene enu na we so gaduli la oyele mandatory 14-day isolation na after so han mandatory 14-day isolation yan show sign anaka symptom bia yan gle sekle ni biala anze yan na sekle ni biala eli mokre kai ewula ni wole bia no kwa ke be holzule be valley be hole be take sample be fa be hola be hole na kale ne motozo motwe wusane ikenula ye be valley sample be hola be hole na be valley ye ni sample be hola bla kale ne motozo blue ni inyo result ni gala any angba no kon ye test positive for COVID-19 yimoti oluazu all evaido DCs ni MCs mo be western region imweti me bazalem da kombava memodole mezua ye honorable minister edi mo ohala we say DCs ne MCs mo be western region abebo modern la na be kwende melin mo gale Ghana malini anu abeyele za high 14 mandatory day isolation mo be hola be kwende be zin adene na be ho be test be obo aleke absence of symptoms in greke bi okani ahne no ne wure bi imoti sekuneke ye sure kwaleke ahne ye ne wure bi a imaleke ba vai sample wa ho lab na wa test asro we bi ala ye asro bi ala ho na ne sunu abaka ne kezimo or react to nya ne ngachire mo ba ye sunu abaka ne no asunu bi wo kane a sam ewenya kata nze cold kakra ojika obiche yalo benye bibia no kuma kane a oni belu de do ba hye palansa na obenye wure bi yenya ewure ne bi imotika class high mailing no mo be yele za 14 mandatory isolation mla bakmo de benzi adane ba ho ba test be da be no ko imoti honorable regional minister Kobna Ochreda ko eva za high edweka ne do MCs ne DCs mo be western region la enu na olab ka mama ebi ala hutu mama ebi ala ahutu na begwazule jake bia mo odike betula begwazule na beletu na bedi amala kama mleka na me mangan din bia ala bwala ke COVID-19 gala yede don ya ala yemu le kozula ye ogala ye media manzama ma don ya ala we bia ala ga ha ewure ni an bi ye media manzama mo be wo France la be ga ha nwre bi ye media manzama mo ye wo Ghana la ye de ha nwre bi de le mu shame ye nwre audios ni videos kenye imoti ma media mene a bia la mo odike yetela ye di biake bia mo odike yete ye fa ni wure kan do bia mo isika kala mekeka dwake bia mo fa ne za high COVID-19 ya mo dika ye ebo mo bane na wanya biela etetele dia enemeze mal rock mo wo ma vie no awo ewe adene no yimoti biala mo dika yetela ye de mo shi ma bale se wonwo ane ne hia wa biala mo edomu ane eye ebo mo bane a oba bola mdim dika e baje wonwo ane no ko engine awa biala mo edo Africa eya obabola edo no kwan baaye imoti be ma ewe kun biala ngwan ehia e pale mama ye feed nwa ake bia cases in Sahalo start be se be record one case last week
for you be record one case as I speak now be over 32 cases. E kan da pen ya be record be first case da pen no compare be nya 32 imoti edwaka mo ye lewe kla me di ma of rema on ne fa di agro mo mamizu kpakpale mi gon bi e wo New York anoma o se doctor smo evereke ye mame o say ye mame doctor smo say she might not make it anoma bevre doctor ma mo vra say was na in that anwoto is ha no ba ke COVID19 a enwunu enwi engwangwa ka imoti se be konkro mo be ne le kola se nwunu ahane ayi mene ale engwangwa ka ye odibi ma ahanu ani ubo ba be ngeve funu be ngeve ba ngomoti anoma ye doctors mo vele ke wani el kamo ma me hodula wani a onhora onge survive ngomai ala ye de kai ma me ni ewu amoti o ma bevrele ma me ni beve fun be ma ni that time ani ma no nyi ni jizu bobo no ko be de bia la be hope ke bia odele ye be ewu amoti me de ma lovre ma je ke ni moti be me yan nyovre besu azo a adno ye ni beberu azo ye ni beberu azo la yima meleka la hne ka Chinese ni ka more it test positive le be say yen show ayi bia la yen show science yen English secretary bia la mukre kon wodia but come obia ovi China ga na years and it na so no 14 days ni wela kam ze bia be frike bia oli okay ye ka kra be vai yi samples the lab mo ka kra ho test positive imoti ka kra el kamo be kra oyejima wo western regions we bia azo wo nzeke a Hunter Western Han district ni no menye show ekebi ye factory no as a company wo mo oyejima wo kana moti according to news no keke va medical team be ho ken mo bele sreke me mo be ejima wo kala be corporate na se test bi abaye busoni I don't know much but mo me Islam America me rebela imoti elualka ne enwo boy ekwa do wanza wanno akeka la me keke odika bi ala 5 pakedre domu anmu okpakedre shiawo kwa do koku a obaye bo afa wo chance this is social distancing observe ekwa do choba enhoro ale ton eba hora ton ale suonu na di na mom sanga horo ale ton na kwa do choba ne abomodin afo chance fa kwo wala ke eyeba ne chance ne enhora envemu engedo ahomole ye choba ala nwozuke ubenya nwala jala ya bosamla ugbofukefuke yeba kumbi ala yakpude nu aboko enhora envemu ngedo ahane anwoke oba do paper napkin mukeke so akumbi atichichi wosanwa ene edelo imoti sokoba ke napkin kwa woke na sahan ngedo paper towel ngezi ke na mala yebi ba via chichi wosanwa ewura na ba ya zande ya veke kutukuni amle sokoba ke tomle koni ala obi abava ya na kumbi ala ngenya ngo bosam lo gbofu ngekude nu ha nge ha chinzure ne a enu nu ha ewure ne bi ba yo kutukuni nhu ewure ne kutu abia nu kutuku wo kan nu no fo sinzu ne na enu na hu nyeru bi ba yewo imoti akadu kutuku afo tomle ko ewi a ovude bi ovu ho suonu de bi amoko wa dollar for chance na fako dia no ba dollar se ba ro years wa han ya hwechi kama zuma be kan la kan ya hwechi ansa na ebelie wali ekrem gan kale mo bendon la bo modern la ke e ba vanjin wagwanzu no wakudan boko ansa na ebelie wali oba le ke anwoma mo elebo enzimo agina le ke nwasin ya ninya ne le ke 18 tomatoes ale le ke kopo nu ale etobi na se ebeduzula fesemla boya ugbofuke kudan boko asana ebeduzo weduzuma me momo be ma mokopu nu ale tobi ala udike bosemla ugbe fuke ekudan boko pan bobo sovia robenu a eba hora se kudan wongan a bosemla ugbe fuke aka be bia kodigwa eba gwane ehede fesemla ekudan boko wala kenze mo so nu a enzi awie mo hoso no mutika akra gua mu amaba ho weli na kwakwa na wo hoto weli gwa mo ya adwendwen eba no kwa ake ezi wala wakuda ngboko yesede no bobo seba no ndi be mu ebe hia nwla gwa ifa ko chi mo gwa kene so waka no bi agya chi waka ni no mo lika kansa ansana waaji kali kansa la ko se virus bi wonwla eni sebe wu abewu yemo bobo eba bobo a ezo dika bosam la ugbe kuda ngboko ekuda de bi atmant de bi amo kopun de bi a kudanwle amwakoso ti mo ehuru ngekudan mo ewura nzuro wu no ba ya bolo bonzo wu gwadi mo fa wo wura ho ayeyeje akutu ni kama mwakoso ti ne ye bo sam lo gbofuka ya fie kudanwle
ansan ye bele yeli ake yengura yenwi moti memalia memanga ndenden ibeke ma update chi mo ira COVID-19 ya mo bedi ya magalem me fama ala yime imotu keke kakre wani ayezuele kpakpale because yedeleke and ye run yedeleke incubation period no only 14 days but kakre we kemi mo wo kania beba hra bele wure bi bobo mo because bele wure bi bobo mo after 14 days bobo bengi show second ye biala bobo ke bele wure bi moti ma kakra yezuele kpale kama moti kama yoma ewure ni an yezuro ba ke kakre mu an mo yeletendala ke kaba mu an mo le so han virus no mo of ewure ni obalam kem kro ke scientists professors no professors bangro kakre mu an betakura betemu ke kaba an kezi mo de porti imoti bi ebedede ya we se be wura mask US ke mo o ya White House keni o yele argument kpere pa mo be ozili White House keni ke mani mo be wura mask na be wura me pre face mask na be wura na be ngewura moto yede de bi se okay engineer hole ne mo se be wura bo mo dan la ke ngevesa nga ho ibuin no mo kpo chele mask ne mo iwura le ne se ewura no wane a ewura no wane a wane aboa mask ne bobo ba mo wanyi wura ne mo bia ba so wane aboa wura ba amba so ba la en mo fa so no wan mo twen oba mo twen en mo twen ke no twen cheche mask ne be wura benje zo ha ne yes ewura mask ne am pa chala la ma fesa esuso no mo ekpeja ke bia bo ne kam ne bia wake bi ba wura mask ekpeja wake no twen en wo so no wan oba ke ze ekran na ne TV ne azo awrade an bi mo chechale la ya velo ene hwe mask ngwa ke hwen adeke ene hwen awrade nyam ya mvani ene hwen adeke ene hwen adeke ene wo cheche chale me di malovra oya titi mweti kakra ne mask ne be wura ewura bomodan la wura mo asuso no ha ejele no ko Ghana kakra Ghana doctors ma ne nurses ma don ya la woke me kanam nga badala ebusu bi an ke modo so ne nurse wonu a sister endi de bi obo a edi ma bi ele nurse afre mo hrewo mask ne bele kezimo be wura bele kezimo be ya bele kezimo be wura bele kezimo be ya eje no ko a kezimo odike etwelo eya adem wa ba vazo wa de lo odike enwuzo ani nyene mako no be wura mask ko wa wura wa hodide wa en wo gaji so wa prani azo le ke ko be de zinyan na le kwa the same mask ni ala is wo wura e ko de ba ani is be nye zo hane imoti ewe bia lebusu ani mole nesa ewe adman ngara wa ke han bobo nze ya e wosu su azo bobo na sewo na nurse bi wa ke anze ewe bia wa ke no le a healthcare worker biza mo hehre wonu na ma wura mask ko efese so no atwimben eba because esamone mo fe bala enzini nyane mo wo sanwa mask no mo vo hinde kala bi oba wo sanwo no ko mask no mo wo bo excuse me wo bo izula enzini nyane mo gagugu egu azula mo ti se fesa ekoso na kanka akiza side ne so nwa se unkenya ma mo de fesa so no haza hai tonwa enzimo ba pe yeli sanwa ejuso no ala mask ne yele no hwanwe bi o kan ya bekpo ye bi o kan ya benpo se wadi no mo wala all disposable ejuso no ala ebomodin ala yi a ela ko kon the polythene bag bi ovu afa kan ni mo te ejuso no ala na yi ovu ho cheche dwena yele ayi spray bi o kan ya belly spray don ya se ne bi oba ovu wura ovu doilo wa cheche boko ovu doilo cheche fa quality ma cheche ovu doilo se wadi ya se bekpo no ko a e bala se omobi o san parazon chief wagwazo I don't know so omoch bi o se semla bi o inja parazon wo se semla bi o wogwa bi azo boko wokpo den da pe boko wokpo fe semla ugbe fe gbe fika fe nzuro wu fe ngizinu ekpo make sure ke ngeke ba bi wo no hu akoso TV no ha be mula mask ko ne ala ba nguda hu bia la cheche benye ezo kan kumbobo e benyansan alpale sa kodede mo ba so vinde na we no asebe ma bi afinde but mba ka hia de bia ho na ko wada enye nwo ball pale kode me de disposable ones me dem ani ame ya moti bi o ka mu rede de me dunu hane a me wo sto bia no me finde me va hand sanitizer me chichim san boko ene me ye me duelo me chichim am the trash me ba from them called disposable ones me dem ani ame yim de bia oni mamba ma akuma yusu bi e ko ene me va me henda mo
hand sanitizer man on de bi mo odiki yusu about kemo telika bia la ye benye nzuleleti imoti odiki yusu omoto ni ma wusu no anze wal kanele benye nzulu ni samla ode odike kofa hand sanitizer le kamo ingenya nzulu ni samla la ye ihia ke baba hand sanitizer wavo okbu de sound boko kamo beli la wa ye zo han ya la imoti media mal of rama kakra western region yes ye de tozungwana regions mo bo Ghana kakra la ye tozungwana ye record case inya one case miti mama ye feed mu ha ko for dia last week bele one case ke kala be dia 32 and over miti be ma bi e bon ban sonko ndide bi aboa bizawi business ni bi anaka biza ewe bi anaka ewe mani a ozide bi echi la biza mo ohire wo ake dia bi okatini ne makoso ti ye banhu ya nya ndon ya ye biza mde ne bi okan ba ma ye wo kana se bi ama biam bizam huma ehwe biam ze ewe na all nurses he yam biza hehirem nu de bi okania enze ya ediam okpal ke be biza tra ka ba ho wa ejinal ka wa gwanyu azanze ba ho wa ya monike ye la ka ya yuru ya vya mawo imoti tv no ko da ho bia ne radio ke bele ke hire ya hale moti eso tv eso radio na bela kan radio ka manu a tie bi na fa bon wo ba ne na ewura ne kezuma ye la aka ndi bi mo be fa bedi mo hafe ya kakra mo ye record kona kai be start be bobo ale be bobo be sekun enye zo card la kakra mo ye kona be tracy be se contact tracing be la be tracy contact ne a yanzima le dodo mo imo bo mo ewura ne bobo Israel we yanzima le dodo ma han ne be especially ye die bobo only serious pale because imo yenya symptoms bia wo mo kreke nye wure bia moti take bi o ka sona ba ye ke wo fe wure ne asal ba te dum amala nwanzi ko nye bia so mo ele yodi bia la ele ye imoti be social distance na be ma ye observe e wonzman ha no ko a bo mo dia la ton ali suonu e ro ali suonu ton a for chance for kangle for tomle de bia mo ko wa dola for chance fi suonu ko suonu ko liquid the sound makofa guazo na kinchi zima dudu mo be yusua makofa guazo chance enzima dudu mo belinu makofa guazo tomle enzima dudu mo belunu ya nzikezimo ahane wo cheda wosi wokuda yin nile ne ofa na mfam bia ke mazie ke na me media ma amase ke ba abuka mo bia mo oba nzinila yimu e ba via adwazo na iza regional minister no totozalele elingblimo ne ye di meli mo ke mu akoso team ke western regional minister honorable Kobna Ochredakun ke elenglu mo ne ye de meli mu ane mo ye western regional ye mu akoso team ye boa COVID19 tesno akon ya akon one western regional minister onrongo man pe na mchon rongo ho DC yam che ho ole ye mu akoso team ole ngamu no kon ye mu a ye kon moti ewiela egon le ya fanu di na wanye wa fanu dia okeke wole ke jimi azole gwasala ka aka sama amedeke mle observe social distancing na se minim hu ye deke na muhu momo ojuni ha bia le hojina me okay ba hola observe hojima we mom le yela ba so bia ngazu because at the end of the day mu aye woso nke mo sama mi juali ho na make sure kan ba wura me mask na so no ho oyevni yela ba pe boko anze oli disposable mi wura no chechi am ba hachi na imo onye de we ka mom la yele makoso tin vaso na zo imoti oli de bi mo oli ngamu no kwana kpare ka akra ya do ya de ama mo yemu ayele kwani ya we jimanu no mo la ye wa fon de ne anya ya fon de o da oli ke jinu azo elegwa asra pepepe moti COVID19 kwana ne ke okonle na mnga search ba mkana mha azo emi wela ene mla sala e bia ya fon de mi mu aye boa ye vre ye ma mo ye check be ye bozo aye hozo ala ye bobenu ya bobenu ka mudika ba ye ne kamala ya ma amari bi so na be ko so ma am de ye kpanyin ngbe kura amashia na wa ye kpanyin na ngakura amashia mo be mu abawa ukeni la ka kura nzi o sound africa wa ye kpanyin ngakura amashia no nzi sa anwa ka na bi o ka na wozu na bi zo nu iwure ne ala fanga kura ama hola na me ka zo mi wi a me le page ku wo Facebook mo be freka NZEMA media ka bada ma ho live go on page ni azu pale na zo wu no kwa leka zo page ni ole tamdang mi che yamba e program wozula melemeli don ya mo ba e mekmeka me ye NZEMA media na mekmeka o ye de bibi ke TV station and the FM bia na ke mo programs don ya la wozo
ye programs nbenga ye omu a wanzimenu bia once na ho ba bi mo ba bi ba melmo be ba me va be mu gwas ke be ye program la ahan ba kezimo na ko ye la se mo ali ba shimi se be ye worship no free ko ba ye nzimenu o ba ye ngreze no o ba ye vandi o ba ye twi mo ahan mu an kezimo ane na mo free ke oda o ba hwa ya ye ne aye bola ye o ba hwa ya imoti se ete like is a hand page ni abomodan la kokonde NZEMA media na like page ni obala ke programs mo was rela o de biakra makpala mo ni hura ke ba ye nwo evi no hura ke ba dala bru mo live wol ke bi na ka obi zaka na mo shemo na o make ya na ke za ha za imoti ke odele imoti mbe judge media mbe ga zo lam de mo aba sim dia ma hale ma mi je ni aba wozule Isaac etobra woke media ma Moses akanwa woke media ma Chantal kwesi woke Ebenezer Oboklo Wenful working eja easy aga kekubu adi working media ma Ebenezer no sana no working media ma Nache George working media ma Nathaniel Adey Kenya working media ma mami aba working media ma Augustine Kujo nwa edonoko ewozule imoti media mara fran begala mbava be mezieki Jehova nyamna ni ejire mu akozoti na obo yenwo ba ne sonko na be me mu akozoti yafo no de echi mo ye ba hwa ya yela be me mu akozoti ye na knibi ewure kakwa knibi ye mu akozoti ya vanyele na freko yava ake yava ya ake yezrike obo ya ake ya yedweke ezrike etim go bi se ewurade ntime pa na me ka me ma me wu ami didie no kan ma me wu la en wol yangba no kan ne wole dia wole ka ma me dweke COVID-19 ko ba yelem ki ba ala yele fa ya yezrike moti be me mi ayen dia ma ns nzobi and okay mam genes ne ala dia ma ns no kon was moti so keep the good work yedia ma nwanga wo se mu akosoti mi ayen precautionary measures mo mgbanyima mo ever do adunula be me mu akosoti ye lizo pepepe ewrade wokela eboamu a ye wo boawa mutim kamo ele ye wafo no die la enyam no ko oda ole boawo nyamle ole kunchin ni wiade mele ngumenga hrenga va adeso ne mu akoso ga begu nyam nya angozo wo kama mai ngrebe mo sebe ye ba hwa ya va ya ye nyane ya va ya boa ye ho imwetibedi ya ma ale be ga be gon ba we di hlemu sha ka ble me ba va be mezi ekina ene no sre okay nene no sre me ba ho live wo NZEMA media ete yele ya ene program mo koma ye kela esewani ense ka kire imoti ka NZEMA media ni mo mele upgrade ma ho higher in a different status mo ekuneke Jenny ne mekuneke yemunyo ye bozo han Jenny ni abwa imo klip mo NZEMA media ba ye big la edoko FSC break day one ene mo worki day one your money the hemu shaye aboli obwa imoti ete like is on page ni abomodan la mi via like the NZEMA media na ko like page ni na ene mebo adin do ni abu na yemu akosoti yenyi yebo nhu ana I hope something good will come out from it imoti ebiamo me da ba sesuma na anyam ile mu akosoti me ha bye bye